na kuku, samo što pomoćnu ruku ubacujemo prst unutra. Znači radimo prstom napred-nazad. Prst ne stavimo ovako, da ne bi dolazilo do savijanja i nećemo imati ovakvu brzinu progodaka, mislim veliku vatrenu moć, nego držimo prst u ovom položaju, ovdje ne može se saviti. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Vojna strast, koji se bavi svim temama vezanim za vojsku i naoružanje. A u današnjem videu ćemo opisivati jedan pištolj pod imenom CZ99 za koju je većina vas sigurno čula. CZ99 je poluautomatski pištolj koji je konstruisao Božidar Blagojević u nekadašnjoj crvenoj zastavi u Kragujevcu 1989. godine. CZ99 je konstruisan kao zamjena za službeni pištolj M57 u jedinicama policije i vojske. CZ99 funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi. Pravljenje se postiže vertikalnom oscilacijom cevi koja zalazi u otvor na navlaci. Ovaj pištolj se koristi kao službeno ili lično odbrambeno oružje, ističe se svojom tačnošću i preciznošću. Funkcioniše kao oružje jednostrukog ili dvostrukog dejstva. Pištolj posjeduje odvoji magacin kapaciteta 15 metaka. Upravljačke komande su sa obe strane oružja i njime se može upravljati levom i desnom rukom. Indikator napunjenosti pokazuje da li se metak nalazi u cevi. Nišani su četvrtasti sa belim tačkama za nišanjenje pri slaboj vidljivosti. Nakon ručnog repetiranja, metak je iz okvira potisnut u ležište. Povlačenjem obarača oslobađa se zapeti udarač i dolazi do opaljenja. Ramo oružja je izrađeno od aluminijumske legure. Konstrukciono rješenje rukohvata nije najoptimalnije, o čemu svedoči kritike korisnika, posebno kada je u pitanju širina oružja. Osnovne komande su raspoređene racionalno i postavljene su obostrano, te je sistem prilagođen i levorukim strelcima. Tasteri za otpuštanje okvira su kružnog oblika i postavljene su obostrano na mjestu gdje se branik obarača spaja sa rukohvatom. Dobro je profilisan i strelac mu lako može pristupiti. Na gornjem dijelu rama, iznad rukohvata, obostrano su postavljene poluge ustavljača navlake, kojim se također vrši ispuštanje udarača. Obostrano su postavljeni indikatori metka u cevi u vidu igle koja viri iz rama kada je metak ubačen u cev. Pozicija indikatora postavljena je tako da mu strelac može pristupiti kažiprstom kojim povlači obarač. Na levoj strani rama, ispred indikatora, postavljena je poluga za oslobađanje navlake, čim se spuštanjem navlaka jednostavno povlači sa rama. Dužina oružja je 190 mm, dok je visina oružja 140 mm. Širina oružja je 42 mm, dok je masa bez okvira 880 g. Navlaka sistema je četvrtastog oblika i izrađena je od visoko kvalitetnog čelika. Zadnja strana navlake je obostrano usečena kosim, paralelnim zarezima koji osiguravaju hvat strelcu prilikom repetiranja. Otvor za izbacivanje čaura postavljen je sa desne strane navlake. Mehanički nišani su četvrtastog oblika i dobro su rješeni. Cev oružja izrađena je od čelika. Unutrašnjost je hromirana radi uvećanja trajnosti i otpornosti na ekstremno klimatsko-terenske uslove. Jednostavno se rasklapa i održava. Iako proizveden pre 30 godina, ovaj pištolj je po svojim karakteristikama i dan danas veoma aktualan, a ako na to dodamo činjenicu da CZ99 može biti univerzalna platforma za dalja usavršavanja, onda je ovo i dalje autentičan odgovor kragujevačke fabrike za 21. vek. Hvala vam što ste gledali video. Ako vam se svideo, ostavite like i pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa, pozdrav!